Dore urutonde rw'ibihugu 10 bifite abakinnyi batwaye Ballon d'Or nyinshi mu mateka. Aha turashingira ku mubare wa Ballon d'Or abakinnyi bakomoka muri ibyo bihugu batwaye hamwe. Amazina yanjye ni Shema, barangiye muri kiganiro. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Ku mwanya wa 10 turasanga Uburusiya ufite Ballon d'Or 3 zifitwe na Lev Yashin ufite Ballon d'Or 1, Oleg Borkin ufite Ballon d'Or 1 ndetse na Igor Belanov ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 9 turasanga Espagne ifite Ballon d'Or 4 zifitwe na Alfredo Di Stefano ufite Ballon d'Or 2, Luis Suarez ufite Ballon d'Or 1 ndetse na Rodrigo Cascante ufite Ballon d'Or 1. Ku mwanya wa 8 turasanga Ubwongereza ufite Ballon d'Or 5 zifitwe na Stanley Matthew ufite Ballon d'Or 1, Sabo Bicharlton ufite Ballon d'Or 1, Kevin Keegan ufite Ballon d'Or 2 ndetse na Michael Owen ufite Ballon d'Or 1. Ku mwanya wa 7 turasanga Brazil ifite Ballon d'Or 5 zifitwe na Ronaldo Nazario ufite Ballon d'Or 2, Rivaldo ufite Ballon d'Or 1, Ronaldinho ufite Ballon d'Or nawe 1 ndetse na Kaká ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 6 turasanga Ubutaliyani ufite Ballon d'Or 5 zifitwe na Paolo Rossi ufite Ballon d'Or 1, Roberto Baggio ufite Ballon d'Or 1, Fabio Cannavaro ufite Ballon d'Or 1 ndetse na Gianni Rivera ufite Ballon d'Or 1 ndetse na Omar Sivori ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 5 turasanga Portugal ifite Ballon d'Or 7 zifitwe na Cristiano Ronaldo ufite Ballon d'Or 5, Luis Figo ufite Ballon d'Or 1, Eusebio nawe ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 4 turasanga Ubuholandi aho ufite Ballon d'Or 7 zifitwe na Johan Cruyff ufite Ballon d'Or 3, Marco van Basten ufite Ballon d'Or nawe 3 ndetse na Rudi Gullit ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 3 turasanga Ubufaransa ufite Ballon d'Or 7 zifitwe na Michel Platini ufite Ballon d'Or 3, Zinedine Zidane ufite Ballon d'Or 1, Jean-Pierre Papin ufite Ballon d'Or 1, Raymond Kopa ufite Ballon d'Or 1, Karim Benzema nawe ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 2 turasanga Ubudage ufite Ballon d'Or 7 zifitwe na Frank Beckenbauer ufite Ballon d'Or 2, Karl-Heinz Rummenigge ufite Ballon d'Or 2, Gerard Muller ufite Ballon d'Or 1, Lothar Matthäus ufite Ballon d'Or 1, Matthias Sammer ufite Ballon d'Or nawe 1. Ku mwanya wa 2 turasanga Argentine ufite Ballon d'Or 8 zifitwe zose na Lionel Messi. Ukomeze mukurikirane The Real Shema TV kugira ngo muzajye mubona inkuru nshya zidasanzwe mu mupira w'amaguru ndetse n'amateka yawo. Nibibaye gukanda like, subscribe ndetse no gusangiza abandi kugira ngo bakomeze kuryoherwa na update nk'izi mu mikino igiye itandukanye.